Miato me bebe. Nos be edo azan di le vota rejinya ye vova mia gbo be no yo wa ponu tebere. Miatan fianu ozan. Kaka mede kuku na mi. Mi kana be ye vo no mia be we odu o Jesus. Nos be mi le mia ba zan odu. Te zan agba me vo zan bizan azare se de ko ne ye vova be no yo ponu tebere. Mi de kuku na mi. Mi kana be ye vo no mia be we odu because mia to mia mi po video kida. Mi po video kida. Miato, nuka onye vunya nuki mile alimonye dae la lo che onye wole. Ekwa, amire ba chunuke fifla ba na okra eva kulepe ehonlo lo. Ya wa amire ehonlo wa ba recordi. Wa ko ekoda buru chire. Wa china obela iva Ghana fefika efenyi gbaji, iva efenyi gbaji la o la gbaja ruda sigbe mi ngena limemi. Sigbe mi dana limemi adoglo dayo. Tameto mereguna mi na ye vova de mi kana no. No, agbajado. Mi se me da den konye follow mo. No, mi a follow mi a page ke please be se ko mi a kpone ko concern de kwa. Mi a ko fa mi a pe mo me. Se me da de pelebe.